mesin, yang ini 3, yang ini 4, sama power ambil. Oke, bosku, kita sepil Brok Dragon ngeri nih lur. Beli di mana nih Brok Dragon, Mas? Beli di sini. Harga berapa? Harganya 20. Murah ya, murah ya lur. Yang mau pesan check out ya. Brok Dragonnya ngeri ki lur. Saya ingin nih ben katon. Ini. Nah, mantap. Wah, mantap lur Brok Dragonnya. Dragon spesialis 4 in single speaker Ombro ya bosku, speakernya speaker Ombro, tas musik box. Powernya di mas belok. Oh powernya TPA biru lagi cilik powernya ngeri sementing mau nih ya kok pulang sekolah langsung cek sound, dapat speaker dari temen langsung pasang di box apa namanya Dragon ya Dragon. Rego biru ya speakernya rego biru sekolahnya mu aslinya regone piro? 20. Murah helur, murah mare. Oke mas Giri, Irki, jejal cek sound.
saya ngeri nguruk-nguruk. Priye? Seneng apa ora? Senang. Ya wes. Oke lur, sekian dulu dari Cika Project dan Son Bocil. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Son Bocil, oke.